Dag sê mense, hier is ons in Weerda Park besig. Ons gaan hier so 'n braaier bou, daai kant so met sitbankies en 'n bouma in die middel. So kyk ons after video's as ons klaar is. Relaxation music. Мой автограф у тебя внутри груди. Все, что хочешь, можешь говорить, говори. Мой автограф у тебя внутри груди. Все, что хочешь, можешь говорить. Лови релакс. Dag sê mense, hier is ons in Weerda Park. Hier is die after video van die braai wat ons hierdie kant gebou het met die bouma en die bankies. So vir enige bouwerk, plaveisselwerk, verwerk, dakke, seël ensovoorts. Maak nie saak hoe groot of klein dit is nie. Kyk ons werk op Facebook en bel vir Ferdi 074 991 432. Lekker dag.